CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ubabu kular khong jiram, unahi kai jong KGP Girls Higher Secondary School Shillong. Ulapan pau ka jing song khia halo ka jing tan rangkam ka sarkar, hakin nahi kai, ban pha lom yak census, lani yak khana summary, namar bakani kan khata. Yaka puli puthi jong ki khana school hai chingkren bakilat thai khubor hakan ro toruk jemmang arja phanriu babu khongjiram uloong bakino hi kai kimdei satya ki robot pantai tam sakumba ar nelai kanta bali rung sakit thliu yeng jong kinong song snong nakabanta banlum yak khana samari nol baka jing that jing jiram kabakila pelut bor pan ai jing hi kai khana school boro shisngi haki saw kon ro jong ki kamra kelas ban thọ sinh sas để kỳ nông hika thì ngàn chiu ya tu ya khi và cái này cái cầm thọ sinh sas gì kỳ nông hika hak jing sisa cái soka cái yu pun nen ha ban ai na du ipon swa mà thì hak nông gần dong hak ipon swa sau phâu senang kim don ki ban nang ni start nông gần dong để tăng nông hika ki bala ban thọ ban rei hakan ni ka juk menta kam dong suk menta ibabun hi snong ibabun hi nong gendong ibla nang la start ban thọ ban puding thì kam dei suk sukar ban sania tang hi nong ka kadai ban perkhat dong ngai pan nama jing thọ sensos jing nong ka kan kata sibun a ya ka classroom haki kamar kelas ti ngan sukren baik direct ya fi kai ke bangi kita nakaliang ginong hikai kalong ka jingbum nang jong kinong ai ya ka order lani appointment order nang te na po office jong municipal silong municipal tibut ki ai direct ya ka appointment si ginong hikai ki ai like ki bypass ya ki head of institution di principal bat ka appointment kalong claim tip di principal kasih poi school ki ai ginong hikai kane ngasem ba kamlong ka bade kamde ke proportional hak jing sisa sisen gimot ban thung ginong hikai kide ban yeslok kide ban ye kren kide ban ya khliu jingmut swa bat i principal lan ki head of institution kino giba kwa ban naik ban thọ sensos kino giba bibum kwa ban naik sensos kino giba pang kinong hika kino giba la ban thọ ya kata principal gitu pa ndai gane ki jing ya like jong ki ya ka head of institution yi principal bukawan direct kani kamlong ke propam kamlong ka rukom berade nang ni sikman nga kerpat ya ka ai nga ot tentu ya ka municipal bat kesoka bahaba pila ya kanu ka kam kabayade bat ngi school take into confidence ya ki principal take into confidence ya ki nong penyat school lembunta ki principal ru ilngo ngiru ilngo ma ki klem ya da ka proportional kata ka dei ka we ki jing kata ka ba ka municipal baka thung yi nong hikai direct klem kanu jing slok pat municipal bat ki bos school kalong ke bab kelas bun kata kade away hakal yang jing thọ sensos sisen mi fila kata ginong kita dalak ta itu kudi kecil ti haba kapot bagi ai kalong sausan sni nei sausan sni kala banong more or less kumba abnai ti hakane ke sensos kin hablai training ginong hika ndai nang kata kin hablai bandung manna ki truyeng banwa ki jing tip banwa ki jing ấy thì dừng thọ phang về kiểu gì là raja inong hikaiใน classroom sila suntuk hige kai ban kita yigi kena di depli ndai tangata ngane tu fi kane gaya DERT ke diet bagi an ka ai isi renong ka ai serba sibun ma ngina mengi kat ba ka kam pada bagi ai bat sensos
Tila lagi jak nang ka si benai al benai. Bat kalek training siya MTech dia. Si tarai gi kena ka ai gi jing ta ai ya. Uli buti jong gi kena school buti. Ki me gi pa khnam gin yo gi jing nang gi jing start. Gin yo gi jing tip hapo school. Nrei kesoka pada kam tip. Ba ka yapeng ya ka tho uli gi jing nang jing start yang kena buti. Bat ka tho sensos. Ti ngangas ngeu ba lada kesoka ka ai tho sensos. Wan lada haden bal awai school kumakakwa. Begin naik kinang kai, begin naik sensos haden awai school. Kataru kam day, kam long ka babha. Ti tharai begin nong kai gi degi rubon. Ndala hikai na halam ro sisngi. Mani awai school sakalik trei alai kental nek nungjing. Kata ngasngeu ke bom long. Ignoh kai. Ti kesokar kadeban perkhat. Ya kan ni. La kan yapeng ya ka tho opuli jong kena ni kan kam concentrate ignoh kai. Ti ka ai ke bangakwa ban ajing mut. Ignoh kai. Igi sokar kalong. Sungubha ku mengalak tho ikut kubon. Ai igine ki kena. Ai igine ki samla ki belanang lak start. Ki ngikot ki educated unemployed youth. Kini gila anang gila asa entang bagi pas ke graduate. Ki pas juga post graduate. Negi susung ye klem kam klem jam. Kan long ke jing mentoy ke soka laraka sim ye gini. Si benai kam lalai. Bagin penon kam hakabatho ya ke sensos hajaka bagin sim ye ginong hika. Entang kata kesokar kadai ruban sim. Take into confidence. Ye gidang bak senong dah geng. Hang tu hara senong kam tam nong gendong. Gidang bun gibanang besar. Haman lagi senong. Ye selok ye gidang bak senong. Ye selok ye gisoda. Ong ye tiba ai iwe. Nak pedang gitu kena samla. Kena pulih gi belanang lak start. Begin long ginang thok sensos inum retor. Haka tu senong. Gakan ni kesokar hamsuk. Kesenong lu hamsuk. Ndai ban suya pendenkam diginong hikai ki robot lani kita ban trailun nadang syadong buat ginong hikai simut mumun kam idon bun gimis tiba haden gila wai school haden begila wai nakai nak kamra kelas in haban la gi kam gi babun in hab pe gi kunret in hab set jan in hab la gi kam yeng kam sem kamut ba maria wai school ba fin chu ha lek bai serta saya kakam sensos hari jing sengau jenga na sengau berkesokan nang nes mak ni klam persya ikan ni mo ni klam persya nrei ni sengau ba ka ai ku bakal sokan kam long ba dai tingi kelpa sokan nang nes mak ba sengau ba wat num benon kam iki no kita wat no kita samla itu anang lasta benon kam kita lani yeselok bat tirang ba senong bisoda bakin wa digibri babiang nakatu kesenong begin la ya kan ni ka kam sensos katakan long kabijana minta thok sensos Pidan dukan marbam ndai compare la kabared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phuwe iwe kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru ki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pilaru banyak kendo, yaitu designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district kebadan Megalaya, latno tang is Kasihers. Pila benlet bed cek office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety kebadan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.
Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jono kan ni. Ba ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor.